Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka arpan reu terek mata benai rempang arhajar arpo. Lapli perda ya kelempung ilakai football, jong ka under 14 balapnya da ka Shillong Sports Association. Bat haka ni kelempung ilakai kiladon kan reu teligi kan hon ki ya shementa. Bat banyak ni ya kan amna adu. Haka ni ka Sdang kiladon artli ki jekon. Kawai kedai ke jekon hapdeng ka Nongkram Sports Club, bat ka Langsning Football Club. Bat kawai pat kedai hapdeng ka Latkerhong Sports Club, bat ka Lamlenti Sports Club. Ya kan ke Jacob la pelong Hamadan second ground Apollo Shillong. Ka Batesi TV kalayor banyak keren bat General Secretary jong ka Shillong Sports Association ba SS Rapthap. Balaong ba ka pelong ya kan ke lepong ilaka football jong ka under 14. Kalong komisi benta ban la ro ban jet ya kirang ilakai. Ban yo ban ai coaching ka ba kham janai ban kentil ya ki kena ki badan kasap ban ilakai football hakan ke jelam ni kalaya. Jadi under 14 metai nak sang mai sosnem madan. Orang 12 under 14. Di mentau sosnem dulu ya ban ya ikum ju. Tang mam mentau sosnem non ba duna mar football under 12 ngan pelong. Orang under 14 dulu ngi mar se pelong-pelong. Jisha por kamde se ban long jisha. Kalau sekolah kena ni. Ya Shillong Januari dan dari ngi cui kum tu nong pelong-pelong kan ni under 14 mentau. Di yang tahu sedang ni Sdang ini ke tournament jongi Shillong Sports dan yang under 14 tas. Tim berkhidmat ni kau wajib mentai dan duk atli. Ini por ni khid screening atli tim 4 kisam lawan. Di lawan ya player terhadap sahaja tim. Tim mentai mentakin tili mendengar ni 14 nang ni ni lai bu gibri untuk kan ingun bagi jet player yang coaching iki kucing dekat SSA kan. Jadi kita kucing dekat nyerap sibur ni sana. Baik kucing dia hadir habut dalam kandang dia mat ke kayak kan ki tournament bahaya kin la berkamila kai bang. Lalu joko ni kemau kemau fi manusia ni ke MFA ruksi jit player ni bon hi sim lagi ni tournament jogi player. Baru kai ni nang ni player rohoi. Baru kasim na bar katu kan ni bon hi player ni nang ni tournament jogi. Lembah persen jogi naik kan jam kan ke terus tu mengapa ni second round tu mengenai penbahalang di madan ni kan tanam mentak sports activity juga mengenai penbahalang di madan hilang berkamlia kambon tu sports baik tang ni kan under 14 buat mentaru yang tuan pelong ni ki girls tournament under 16 ni tang mangim dan madan kata di jingat ri kwa plus sibun dan itu dan madan ni nanti kena in kill football ni dia bina itu apa di stage po DHS kifan ti aru dental buat WMB medical ti gale screening ti gale maki screening di pedang maki di expert ke itu lain ti ba finang ki complain ba he urit ti tadi mari ba pham ngi la medical ti dagni on the 14 manusia ni Shillong tai on the 12 on the 14 pelong play pada tu tournament ni di play tournament jogi yang Shillong Sports Association kemudian kematasi itu di play ni tournament yang ke Shillong Sports Association hawa dalang di base president jogi ba Robert Khar
belum chairman committee jongka SSA si la kermi la musim dikena mai apri ni ka football mtasi